manumalo o se talafa solo pito tula imaya tato muaia mafasa lo atu la e sa so na ho mo a so lo se forma le iva au kata se foi ma le tomatai ma mai na pali vai ia ma to lo atu ia wa fo le to ino le tato tino le tato ta wa fiafi ma no pe talofa mai ma lo le se fo foi ava le ava ma le whaalo le tele whawhino e toile pa ia ma le malu se tātou tunu le ngata i Samoa nei ia a o tātou wōma pāanga o a inga ia ma e māsani ia o mwhai na maua tātou whasanonga mai atu mau ma lo le soifua maua, ma lo le malanga, ma lo le folau manuia i le nei fo i vaenga o tau sanga ia o le wa te ale afa lua afa sifu maleiva ia se te male la tātou tilo e vai a sifou ia wo mai foi Christmas ia ta o le ale bab de la to ui o le wa ngalo te ia mele misi mo le so puro vai pepe ia wa tuai wa mele la ngai mo le pisia e la tu su e mesta wi a ba fo loka le fia la tu o ma fa ta wi ia le sa wa lo wa ngalo ma puro o le ka ke pera engale na se ta wi ai ina i to amua ma so la tu na to amua ia o te watu e whai mai mai ngā wale si tau ia o ma tua tau ia le whatau o mai na tau ia mai tua tangata mai tua mai a whatau to o tua ia e pong saloa o tau lon to o la tau o whaisina mao le o ila tu e pe al pasi murmuri whainal a whaliman mapu i tinga e o mai ala wainga nei whatau i inga ia o nisi whai mai la tu ta vale ua mantua ima mao ia ia o le sa o le whaelo matua hoi lili mai o me uma last minute ia wa o no fo pe se mele ma to mai na ia fa mai for tatu tulu ma to wa au dis vede ma tano ma tu you pe fo wa you pia ha le mea ma nongi fi ai sa fi ai so lo pe o to na man lo si vede so se mea ia ma to ia na mea ma nongi pe o mena wa
whare tonu e fune. Sa leia wana I misi se aso vai aso pe tasi pe lua ai se me ole sami Ka ole. se se fi mo tale no vai aso tu lunga li sanga tale aso ya lili o ka fi ai ko ya lili sa ma sa ni na mo wal fale a foi lo tato ta ya tele o lo te nei po o la e fa tawina ya pe ya se tanga tama mo tele sa faile na ia tu ina inunga ia le lili no sana faiva ia makamala malau venga makapuka mumu venga ia faiva isu manga ke mingi le faiva ia makamala na le vai na tonu ia me na le matua ia matua la mai na o tai au ia wale fite fi oko me na ma tu pu ma to ni ma to ia wa la hiti tele ia pe o tai au ia o fa tai au o sui foi fa na mo e se vale meu fi ai pe pena uma lava ia se manatu le tu atu ia te tato ia tau sia na tato ta mama tina matua ta e fia fine tangi mai lo tina matua po ta mama tua le mera fita ma fai lo kuka lo te mina o te fata tadi e se o tai wai o tu tai au o le fita ma fa foto ina e se le fia la ya fai te ala I fa la tai po sa matau po pe so lu se yo ia le sa e o foi tai au foi o vai aso I kulai ala na ia e mai fai vai vaveau fa tau le luma o mama o te foi ina malawa e se ngale ale mau e tai nei ma le ale mau e tua meu I foi ngai ma meu o pone o kala po o ponge mau e mahongo ma o e mo tino e tulanga na e nai masani ana tele ma tau fa tau ia mai sale tai osa te lola oi mai na a fe te alula le lo ma kango walu yo sa uma la na ile tai ona fe tatu free market na I makito ia fa so me fa to le tatu fa fa tal pasi na so la lo le lo ma kango walu ai ia le ngata foi o tele fa tau mi lo asi vai na fa tau ina ia ai o mana ia na fresh ia sa uma le foi fa matala tu no le to te tatu ia malanga mai ia tu ni fafo sa uma la vai fe free market na ma tama le fa ile tai au te au le fa ka me to wi o povi o me uma fa bena so se fresh eu ai fa fie au fa ai popo so se me mai e ma wai fa au si o pulingi me fa eti e ma fa spovi o soup bombs so ai o le falei ala ia oka so sei te ma wai o le tai au mua na ma sango fie tai o pe wa fa mai o maleka pakale te ta ua le pakai pasi ma taxis ia e au fie uma ele fa tawina tulanga na tai o le sta na foi le vai so ele fio ngali palmia ele ma sai na fa tau e fa tau ia na le sa o le fio palmia o le fresh lava ia o me tau ma fana petition fresh na o le so lo fela uko ma tu ala ia tato ia ma futa mai ia le fia lava e tau sami le oka foi le oka pongi me no ka lo mo le sai pa ale foto alo nei awete e fela o oka la me finga tal sai ngol pa awali elo fa atu awete fala ngola ngol tanga tala fa ile oka awate le lo atu na mela fa finga oka e ke lo sai ngol pa e sai fo le wai a finga tala sai na fi e o matangol tanga tala fa ile oka ya ka le lo ia wa ya e sai le yo na ni fo se vanga fa fa atu la o tele fa tani se mespepe e ai e temina oi alo o fotuanga le matuvanga le fia e fatatali ai le o fai ala to wota fai ala to woka ole sai le ia e sai ai nifo e o le tangata le fai le fe loka e mali ai la le kioki ma solo manga ba ile io kai ma sai na mai vai no foi ele ma sai e o marono ai so le fa ma ku ki na ma no se van fa ma tatu ole fa ko ne le be le oni tinga ele ma tole vai le fai ai e ma le tele foi o lima tango ai tango le lima le e ko a ma sala sai na le sai ni fo e te rola oi na le selfie la oi fu a vai na le marketing na e ma sania fa talo fa tu se o tapu ia ma se o mele ma wala mai le swak ia o ina le ma sania na le pale mia o lo ala na fa tau le swak o lo fa le kuli me palangi o fa no o me foi le ini vai la au e fa vai la au ina ia organic food e fa tawa ina pena o me fa se siamu fa se mai tato afu o la o la foi na pe o pi tomato me uma pena
ma tele fala au fai suam fala au aina ia vai ngala ngal swak la ke au mai ai fala au na ile au fi ai ni vai na au son le te vai so o ai pu e mai e se wona tapu fa mano tapu nei tau fi ia ata o la to au fa tauna o to tele ia vai ngala au se tulanga foi lele manei wa ke vai la ia anga o so ka fa ko ngal ke le o me o fo mai na ia wona to ina ia mfai na e ola to o fo ina ia mfai ana fa tele ina ni ia malolo ina me tau sami ina tau tunu organic food o falo fa mero organic tanga tau sami organic food ele te mali o ia ia wale ele ai karusi ia ana fa pe e quarantine tala e makua shiwa masalo ele te inicio de tau sami ia malo mai o ele fa talo fa mai tino manu oka semana ia malo lava ngalu e nei aso o tu va te o malo la o fiona tu atunu se Cecilia tu ngamala hello ia hello Cecilia o le o kamala ia mai Cecilia o le o kamala e fa mai lo ngafa ia kalai malo sai fua nga le sai makafe fa na tamo o le na tonu a me na ia au ala vani e trusting a se sia le fai loka fai e le la fai vai ngene fa ngota yo tu ai mato a to mai ia na mai do ia mai a wale fai misoka e ka dia tanga o mo fai la wo ba lo le ia ba finga tai o sa ino le pa o le longo male poni ia o ia ke o fai o le ka fai do ka to tenu Mare pa malola ai ke lola ai me ki ai kama winga e mani alfa fonga mai mola se fa kia o e fiki me fo fu pa e nga lo le ya ka e wa ki cafe fa o ka kala e fa akiri kafe fa o tanga tele fa ele ko ia wa ia tu fu le akiri kafe on tau na lo nga le ko ia ai na tu langa le tau na fa te to wa se fo malo ina atimene ia ratau le tatou talo masalo ia na ole von fata tama for tatou no ia fi loa po le hastulanga i tatou le haso tai au ia malata atu fo i tatou te wila Smell of a fonga o le tala o le tau mo vaenga o Samoa whamawina le ofisa o le vai tau le tūlau le awhanlima i le awhiawhinei le Aso Tofi a Saluas for 29Aukuso no Afes for Maniva. Winga o le tau o awa savili o le mata o polu a nga i le vaito e lau o lo ufitia i pea Samoa mai au maia winga le lei o le tau wha pea timu kupu. Winga o le tau o awa savili o le mata o polu a nga i le vaito e lau o lo ufitia i pea Samoa mai au maia winga le lei o le tau wha pea timu kupu. Mo polu, vaenga i mātu i sifo whale wha a pia i manono saute saute i sifo a le ipata sa fata si umu manefanga e langi le lei i nisi o taimi mai ei timu mama ai pupu ai mātele no fuanga o loanga a ngai i sasai. E langi le lei i nisi o taimi mai ei timu mama ai pupu ai mātele no fuanga o loanga a ngai i sasai. Mo savai i le pōnei mai le vaenga o sasai mātu i sasai sa le longa i sa le aula mātu i sifo a vao i a sau fale a lupo mo saute i palauli lata i ne iafu e langi le lei nisi o taimi mai ei timu mama ai pupu ai mātele no fuanga o loanga a ngai i sasai. Ia tusa le tala tau mo polo mo savai. O le isi tato tala tau le ama wasa le tūlau le awhasutasi le awhiawhinei. Malo ia mantong whaina wina atu tatou tala na tau ia ona o lang malosi mai a le tatou Dowaven pana whai mai tatou Skyview Villas latu special na lo whai lua se lau limas fukutala ai te nufu ai latu Martel Malo i le Molipo ia ale na a whai o le belu atu ale na nufu pe ama le whasela ia le opa mai ia le special te mai tai o Melanie Nansen Farm ia mo latu mesa masiro ne Aukuso ia le la masalo mo le me o tona lo malanga mai ia mo le tatou te wila ia pena tele no ki lo pe to fa popo te mate pule le masino se te mana to fa wa to e pea ia mo te wila ia ka ilo i lango fe sino tumu tele le o te wila to tele la to lo malanga mai i te wila sa le ale faile pisa le pisa ia le tatou te wila ia ale o na o mawa na pol fa sisilanga o le faile malai fatu
o whawhiwhianga umama mea o tauwanga siva, tauwanga whaleitu o alava ma ulu, o tau ponga mānai a mea umalawa o le tatou tauwanga ia o le te wila, ia o le awhai e malai whatu. O malai whatu la mo nu. Malai whatu songi, le whapsanga I tonu lava ma le tānoa, o te au. Oi, o mo nu, me le falfonu. O le ngā elena tau songi. Songi. O malai whatu la, si toi wha... O malai whatu le playground foi nea tamaiti. Oi, nāna, ia. Ui, te le rola e. O le malai tia whau nea te se me muni. Ia, alela, o te le rola pe, ke le se me, foi a... Sino whanga foi le paka I tā vale, ia mata I tangata, ma le tulanga foi le ia whale whatau I tau mawha. Ia, man tō whale le whaitalo I nei mai Island Christmas. Ia, whai ia le marketi ana I tina foi ia o le... Whipti, ia. Nofutani. Ia, man nofutani, ina e te le whai marketi ma, Ai ona o le tilo tatou atunu, ia man tatou malo foi. I le ono whaaleanga ina o mama o tau le malo, e me se la wale api o waterfront, o le wata o mana whausia. Mai se la nei la, au le tau whaau. I aina tunga tonga la, au wena e au whai nei luma o tau le malo, te loa stula ma pena, e le o maa I loa po le alma whanga, malai whatu la le, malai whatu playground, ai whanau, ia le la whai ele, sauninga na o le te wina. Ia, tulanga pena e pei o le mena whai Pacific Games. Ia, le te tei ona whatu saina le Pacific Games ma le te wila. Ona le amatua whaatumuria le te wila. Pacific Games ia, pei na o ni mea whalele mapu me tangata le po tangata I tālonga. Ai sa ngau mai. Ia, ai sa le tumu. Te wila la, kuma salo matua tumua ia ona te o whaaleanga o mai la. Ia, ai sa e mena whai ai. Ia, alanga whai lena whai mai ia le tala, le saunanga whai ama whamatua inu ia tātou. O le mea lawa nana whai mo le Pacific Games. E o le ngata mai le amta alo e malolo mai. Le ai, o le tātou atunu, nei a inga le fiafi. A wala po kalamena, le sasa ili ai wha ili e wha fiafia le teimu te wina. Lena lai on whai po kalamena. Toa I la malato variety stores in the fight, food stores and handicraft stores. Lena fight. Yeah, o le mana ia. E so te lai o tangata na atu ai ia o atu nei a inga malato whana. Tulanga na. Ia, masalo ia la sui foi va ai la to ia ma o le tatou a fole mo o I le lumo le falo malo. Apia waterfront. Ala le mo foi mas in fai mo ai. Fia mem ta afa mo no Es vai le malai fatu. Ia o le malai fatu. O malai fatu le te fai mai. Malai lua. Malai lua e po ia le ngoda o le matangi ala lua. Matangi ala lua. Le fo. O le fai ala matangi ala lua. Ala fai malai fatu. Ia mo la tuna o le loa o le playground foi le nei na a tama ia masalo le utu le matatu temi wa fe fale tonu mi ono le statu temi le wa afa tonu la le tu la fitu ia le la tu fatalo fatu va ngal baftu mai ia se di round tu na mala nga fa ia kalai te line le poe fa kwa o foi le se o kamalau e le ni o kamalau o mantua o kamalau o le malau e fai ele me o le tau o le mena o le baisu famo le mole a yo te fa umatu o Harry Lee mafuta mai Harry Lee matua tafe la le fa o le fa so le oka e poto e maua se alu nei vai tau o lua favorite o lua favorite ia e te sila fia Harry Lee Ole alu pe o matai ai le fala tai so ia kamanga nga singo fia alu aku ai ku ko mukuka la avo ngale fala la o pe le tai me ale alu kai mingi fala kai pa e fiu e ko se alu ai sa nei no pala ma fo so la le nga o wa kasina o ka le nga e fai ai nga wa me fa tau Fai ai ngau e leisa susai e misi fai ngau kai mingi kwa le ai am se me fa pena ole kafia sa le aka wa Harry ole mau sa fa nga ngi ai nga ia alu ia le ole ko mau eu não vou ficar sami o to fa usi fa usi do ficar sami o to o le ficar sami le ngau ma le ngau a termina ia ole atao Tasta pese mai la. Fatalo fa mo tu ai Edwin Hunt. Ia fa pe fo ia Cecilia tinga mala fa tai Cecilia.
Ia, Aaron Hunt malon ngalua ia hoa ia whaaftaila tapua i malon mafuta mai i tatou tunu. E loa kaska ko pese ka pese winga le kau whaano file moe foi le fiafi. Le tātou tā pese fou, o mantua tātou i o lawe mo pese fou. Pese whatua e mai tu i nei, e kako wawai atu pese lea a whamira tēne whai malu. Si kako aku mai e tēne whai malu la tau ia, tātou pese fou. Mai sunga te song Pete, please ten. E tātou pese nā o tēne whai malu. Come on. Song. Red Alpha. Let's go. Se o ke sola na e no ala ma o no le a fai o sia o ka o ai le ma fai o ki au mai ko ba ko ai sia o ko le la ia pa so ma fo fo ke le ka ma o pe o ke fio ya mo fio ma e fa pe pe ni fai fa pe pe o e ya so di ma ko ma so o ya fa ai fa ma wa mo le ra mi o ma me o mai au mai yesu ai o se ha de ke mo fa tasi ka o le pe fa o mi de ora no ma si le yo mi fia kau tua malau malu isi kau ora para mia mia Mariana o sungana ia tasina pese le tene fai malu na fa fonga mai ai fai mai ia o tene uma lava mai o wata ia le mona ile mai le tene fai malu foi le sa pisa e foi mai no foi no tato Facebook ia tene fai malu na pasalo le tene fai malu na no fa tau ia pese le ile alo tola mai tato tene le o to lu su to minuti o tale le tola valu ia tene ia la pasio to le tumeta ia maina ia awina tu company pisi disi apa talo fa sini va fa le su ale mafuta mai fa pitai lava pena fa mai tai ole ma atanoa fa mai ka me se pese ma na ia ma Ma atu le pa ia male malu si tatou tunu ia o tatou lang long sua tatou po kame le fefine le whangaloina lea e au na whaailoa atpea ia le tatou company o le Argo Group o lo fa penana fisasuan mai a wafo i le awinato le nipo kalame ia wale mai mo whaafonga se tatou tunu le ngata leo le Fexco Samoa ia leo lo whaaliwi nai ia tupe ia manafo ina mai e tupe e ala mai le waunanga le Western Union
Wailek Samoa ia o lo fapenana au ina atu le koko ia masukalati ia tunu mau ia le ngata ilea ia o le sua o le nonu. MS Rentals ia mo taʻawale mautotogi pe afai o saʻili sau taʻawale pea e o mai e te tafao o le te wila afeane ia arawao ma le MS Rentals ina e le malava alili faliolu mo toga complex fatai atu le fioga lupe matasila va'a ma le faletua ia lala i tagamoa sopali ia o lo fapenana lagolaga sua mai tatou pokalame. Lucia ia fapefoe le fioga amatuanaʻi ma le cafe laterano ia o lo fapenana lagolaga sua mai ia seteitasi auā tatou pokalame lenei. Skyview Villas o le lagolaga sua malosi fapefoe le tauā o le venue mo tatou tala o le tau ia o lo malatou lagagoina ia le tuuina atu o ripoti auā foʻi silifia o le tatou atunuu o mea o le atutupu i le tau i aso taʻitasi. Samoa Stationeries and Books le SAP ia pe foi ona iai le fioga tofi laufiti lenguai ia malona aufaigaluega lea o loo soasoani mai ma lagolaga sua mai le tatou pokalame ia mo taeao ia mafiafi taʻitasi. Beavers Boutique Malo Maria ia malo aufaigaluega lo faapena ona fitaituga auā foʻi le suʻisuʻina o la e o le tatou atunuu ia ma faapena ona faia latou designs ia auā foʻi le faalaleina o tamaʻitaʻi o aliʻi ia ma fanau foʻi ia i so o samanaʻoga taulavalava afea nei a Beavers Boutique. Ia faapea foʻi le Samoa Tourism Authority le gata i lea ia o la latou auaunaga e masani ai i le faalauiloaina o le Samoa ia tunu mau e pe ona i tagaʻi ai luga i le ata o loo tuuina atu te lo mataaga i tonu o le atunuu loo faalauiloa atu o le Samoa Tourism Authority auā lava le faatausina mai ia o e tafafā mai mo mai i Samoa. Electric Power Corporation na fionga ia lupe matasilaga le malamana tologa tatile tui malele i fano ia maloto aufaigaluega faafetai lagolaga sua mai le EPC ia i le tatou pokalame o aso taʻitasi ia ae maise ai ia le tatou vailima breweries lea o loo lagolaga sua mai nisi o tatou pokalame ae maise ai foʻi le tatou tauafiafi ma le lopei ia le ava malosi o le tatou atunuu. Ia e le tatou pe le tatou faamatalaga leʻi pe se tatou at lips le ia le lafaitau atu i mo le vailima misi a tatou le mafuta mai nai niusila i le vailima nei e te alala fai e te alala i so se vaenga o niusila o kilani o li tone Christchurch New Plymouth maisi no whampa pena o ta penas whama moe tele pe o se as whanau a soifua whameponga anniversary e po whatasinga fia ala o tau whala piputonga mo le whai unga ni tau sanga lango o loa o ngausia i tono Samoa nei e ala le whatau sao mai ma oka sao mai o le awatau mafa o le vailima i Niusila mai le o nanga whatuatuina ma le whamoimoina ua whamatu atu iai e le vailima i Samoa nei i le whatauina o lana vaitau mafa e nei Niusila ma tunu i whafo. Tele spau whamama avenga o le a maua mai ai e ala le whatau sao mai ma oka mai vailima i la toua distribute o loo i Pakuranga. Au kilani la toua warehouse mo nisi whamtalanga so tae le telefoni o le o iwa lua iwa tasi o tue watu ta telefoni o le o iwa lua iwa tasi o e pe so tae mai foi tu lau Facebook al vailima i Niusila po le tu lau Facebook ale lua pay Global Network mai ia manatua ele lei level of malosi mo sino koma ai au lava ona ta mafa for drink and enjoy responsible ia na tisina tatou fasilanga ma tatou vailima ia se temi o mawhai ona lauina lisi mea na lona lua la mawhai e vailima breweries in Niusila ona wha mea alofa mo oe po la o tau whala tonga le lima pusa vailima pe a whai sau o ka tele mo wha mai tele pe o ainga o asa soifua pai ponga anniversaries and end of year special functions alau whai ngaluenga mai si wha mai whapena na ona e alala i so se vaenga o Niusila lo mwhai ona ngawaa mo le neifa na o e alala i so se vaenga o Niusila e mwhai ona ngawaa mo le neifa pitoa al vailima mo nisi wa msalanga wa so tae telefoni o iwa lua iwa tasi o whailoa iai na e maua la tatou whaasalanga le nei lunga o le loa pei ina e mwhai ona e ngawaa mo le neifa pitoa so tae atu foi le tu lau al Facebook al vailima i Niusila po le tu lau al Facebook al loa pei Global Networks ma ia manatua ele leile ava malosi mo sina koma ai au lava ona tau mafufua drink and enjoy responsibly. Ia na original o tatou vailima manatua tatou numero te vili ai o le lua iwa tasi o iwa lua iwa
tasi o pe faisa oka me se wala talata foi di Krismasi ia mal te sanfou le ngata foi le ia fai foi na e tatu paana ina I New Zealand na club ia ma tua em fai foi na e so tai mai de tatu Facebook pe so tai mai tatu ala leo ia ona awina tuela ia famtala umalava e tusa mal tatu special na fai ba te lo a te le lo fatau tele e mo fu e pusa pe lima e pusa to mo fi pa fai ai me se so tai mo mai ia ona famtala te le tulanga na ia ai o tangata te to tasi fai fo na habi e sa o e fa ka mai nga wa te le po upe fa ta mai na warehouse mena ta o le no middle man mo tu foi e le middle man fo le pedal ba ngai le Pela tato, e ui mai a tato ia le fia sila fia ina ia le tau atula le telefoni ia na ngai le o le tau wale lo pei o na isi fia mai lo pei ai le fam natu na o e a lala I New Zealand ia ngwa mo le fa pitoa le mai lima ini ke ua lua ku fo ia sa mo le ngi pe fa pe mai lo pei le tau fa mai le ia malini na o e a lala I New Zealand fa mo le a le fa pitoa na o le tatu fa salama le fa sinisi le wana o la tu o ala I New Zealand ngava ai fa mole lava lo nei am salo status tem status pro kalame na o fo e batu e fo ni tatu fa e to tatu sili no mo wa se price la na o le supply me tatu vai dima mo wa fa fo me pe ai la mala na mo la tu la nei sa mo mo to fe amo fo ku sa vai dima la tu ka se fe fo na se le ni ave ja, so se mea. So se pe pawa mea le ona. O talo fatia fale o afo. Me talo fale sunga la fa salang ma lo KP. E wa e se la wa ia KP ngi po fale. O pe o la wa plat, le fa pe o si la kama fo lo wa to mai ma tini au le. Lo ele lo ele tai a vuto fa pulo o le sangalo fo le sangalo la vole mo ngalo vole ma se ele sangalo nimo le ngalo o ele sangalo si o le ngalo nimo ai to lo mai na la sa futo mo sa la ka ku yo la ya fa pe che si la fia wa e tata no ai fo o le o le isu o le fia I tata fo I te o mo que po fo le ula to ya ama to la ya la ulu la ya e men to fo o me ia tapu tato ngano e sana o ki po le ulu vai la e tanga la sa la ila to no la ma to no fa la ta I fa pena e sa ai to la van fa to la mani la ulu la ya ora I la ulu e ka fo e mai manga ya e mo ia le ni la ulu luma ala ma na ia ti lo ta sanga o lo la ba o le natural la ba ko lo la o le la ulu luma ya mo ia ngai la I la ulu ya na te sina tu la ngai mantua ona wa elu po ono to te la ulu tula e muso fa le ko ai ma ne yale ma ne yale fa to pe o lo ela ulu na ya el watu ai me ko el watu fa kan fa ya fa le pi ya ko fa le o tima la o ti ulu fa le ya I ne sa mo ko wa master so Nena o fefia o tilo ulu falo tilo ma seno walo o le basta ka ma ke vai fa pe o makua kipi ele makua kipi kai o le pawa to ulu la ulu ya ono le stress e mal mena o le le fo ke le mo bia ando tala no e tanta o tilo no tala no e po la ma fu angal to ulu le ulu ave mai ya ma fu to ulu ni si ono ta ele vai vela o ko ia mo fa le ka ele vai vela mo ya ya la to tele fo to ne le fo tu lo yo ale winga na tala tanta me ya la ko ke la iska ka e ke vai o isi ko ke le me ale ma fu no ta ele vai vela al ma fu am sa wa mai na al tanga tele to uru la to ya ona ole te mi ola iki la ko ele o kia fo ele fa pu o ala to man to ta vai vai ia le o tu langa fo ele o mi ale uru ya wa e wa ma ko o ti so ole le uru mafia ya mena e to tele va ngale mafia la to ulu ama ko ye le sa ma to ya so ya o nga fo imali sim jo ya e pula o lo wa ulu mena ko fai ki o fo ya o ya so la e ona le mai ele o se tala fo o fa lo fa tama a fai ala wa o fa ala o poni ke le ya
Silvia wala kala isa no sa man cholo sama fa pena foi ala na ola na mata foi na vai sua o pulo o ka a pe al foi le pas ave pas que ai qual é pulo fucsia leu a ela no grandma eu fale melhor da de quando eu falei ele pouco mas a vez ela pulo não porque vai o culo não é para assim Lawa kula le pulo tama. Ya sa orisina me o le pulo so ya male o tio le ulu ma foi ono tulo e se mira kakala mo e foi le tulo ulu le. Que no problema o e tata no me le me o tulo le ulu ai ono eu não wangalo lo pulo e wangalo pulo. A tama e tama tama fatera tama le mafuta mai e ai ia fale o a foa o ko ulu la ulu ke pile le lo ke fa la sa le la tala sini vate fale ha le ulu le sao le stai anti na fa kalai ko ulu le ulu manosi le ngukuoso fe fale o fo o le ulu kula ta fa si le auto mata lo fa fale o ya na to fa ta lo fa me fa ngai no Facebook ya lo mai mala to no le YouTube si o yai si o pasi a fo le Facebook la to ya o mai e fa mai no le YouTube ata mai mai na ya la ni tato is ko whakaronga whātari? Nei. Mo le tato whakaronga? Nei, o le tā niusi le somo. O le tā niusi, se la sa wha e moi wha la sa niusi na se wha mata ai fo le tato tino. Ya e ka isu na se ka me fo le ka me tata no ele mena tupu na fiafi na ta ato. E fo me mata no ele mena ai se ka wha e mo me ani tā niusi na lo e me. O le awa la lo fai pesa su e ngai stamalen le loa mai tuai. Betul malu foi lea o le sina lei ia se mini au ia lea mai le fionga solo ia o ana filen tau no mai le misi Queensland le Samoa Queensland ia mla vale le foliolo ia o kai au ia le Champ of Champs yes ele ngalo le me lo kama fa peka ke bese me fanya le fa ele ngona lo solo tsona aisa o le saka awaia o nga makolisi ya le umala tana na te fi mata ai tai ao le la sa ilia ile champini ta alonga afileti tono Samoa ia ai mai se la ia o le kakomele nga o kungi le fifika o ku ye o fale tonu ia inisi o fale lo fofua ia le asosia fafine ia e fai ai la to tau vanga le sa tai ao ia fifia tai ao ia male sei pu dei ona nei le na pamanato e fafine le sei pu dei kai peia o le Pink Toba o le pamanato le o ke topa piniki mo kanesa mo tangatai mo e wa maua le fama e kanesa o le asala nei Aukuso ia Aukuso la yeso stabsanga e pamanato e fafine le sei pu dei ai kango e wele le pu o la te e atuna ia e fama e kanesa e ke ai le kanesa oi o le lanu oe kusa pe se o se fai longa foi le longa tsia mai tanga ta o mala to te e atu le fama e kanesa ma ona fianga yo tatu tanga ta so fu ya ai tu lang le kanesa ia wa te la vai la to o mo kanesa ia ono lu la to fa lana te e atu lu la ia a mis voi si mena lo mo tu langa o mana la fai ia fini ia por kala meia le safa so se fa fini tai ai le kato pese ariko ele me te vai te I me ai te savea mai mo le ato ma to lo faanga mo o lua manga wenga fita o fenga ia le aso mo le aso ma lo la velo sai te mai tai ia tofu fa me ma lo velo sai te mai tai ia tofu and sa fea mo lia se fau ma lia ko seta ia ma ai te savea mai nei New Delhi ui ka fai lo fa to ai savea mai na I New Delhi ina India ka fai lo fa te atu ia na no fo mau ia pena foi fale ona fo le hai niva ia pena foi la mai svenga tam seki mai le lua fiafi o ke mista nga seki mai ele ka malo manuia le fiafi lo fatu mai o ke ai mai hu ke mista ngo ngai seki mai ka malo ia kai ma kai ma ia ma se si dia antu ma sini va te fale sua ia ma le malu le ota le fe mai hai tai lava me la tu umla bana la ka kwa ka se te pese ma nei lava le e fo mai lo fa fo le tatu news fresh news ia le la saunia e te mai tai
ia mai na pali vai se ko stato pese matua tato pese tato pese foa pese lava le foka auto mai tua ia I nei Samoa ia va pena fo ia ma pese foa lava ia ka sia ia ele pasar va nela to pese ta a Ristato pese foa la to tato tamai ta ile o emi to ale te ru mai o te inu pe ia pe po ala ni pese me o te inu pe ia Ingo mai lipo mai. to tala ia foi lo Mariana ole tumatai emi to ala etero mal tel singo ya peki brother e mal pese mata mo fina fe mai o te inu ne a tamai yala a tu lo tumatai o mai na pali vai ia wa fo ina mai o tatu news tatu tala fo lava ia mai nei Samoa a ole ia wa tatu news a kuiava e alo fatu ia e seta presel fatalo fatu ni vai ngala fia filelo o mafuta mai I Salt Lake City Utah malo sai foi seta malo ainga ia lo fai ma abafuta mai Salt Lake City Utah ia me sai foi la ia o aita savea te fa lo tata fa felo ia ti aita savea le lo mafuta mai New Delhi India malo lava ia po ka fai fole le bebesi inti ia e fa malo lava ia me sa lava ia o le sanga le mo tata ai no pe na la mai intia
Ia, malo le tatou au mai moa ma le tatou au whaafonga le nei tūlau le whewhi au leo lea tuina atu tatou tala. Ia, o tatou tala nei mo le aso e pe fo i ona ripotia ma tu whaatasia wa fo i mai mo whaafonga o tatou tunu. Mo moa te tatou tala, wa silinga tali i seu se tali mai le tau whaatau le sa ilia o le alii o semi le au mai le fio anga o solo le whaapea tala ma tau matematenga na leilo ai le sami. O le asa lua le vai aso nei le asa whaapea o na whai e le sa ilinga le mtanga renga o leo leo ma le vaenga o le fuiungu i le afu i le papa i tai. O na whaapea tala mai nisi o le fio anga o si umu. O i nā tonu e toa ai ai so o se mea lava e tawhiatu i le sami. Na whai loa sa ta i mai ai lalo ma o ni ali i maa ulu mai le vaenga o whala ulawi wha se i fui mua to lua. Sa o i lalo ai taula atu mai ai lunga. Na o la wha matala na o le lava i le ta ele o le afu. E le aise mea na maua. Pe whaalongo fo i se manongi. E pe ona sila fia o le lua mai aso taluai le ana alia e mai ele nei wha lawe. Ma sa tau fia mai ai le tamaita i le wha na whaatasi masemi i le taimi muli muli na wa ai ai. Ai o le atu wa e se atu ma Samoa i malaiwa alele whaavau malo i whaliolo. O whaamatalanga o lo ta uai o le tala lea tamaitai e sao la whaatasi masemi lea po. Ai na whai atu ia te ia se ia lo e ta ele. Lea lava po pe whaafia o na alu semi e ta ele ma fo i mai ai o lo umoe lava. O lo ta lia pele ai ngā semi se tala e tusai o mea o lo iai semi ai o la fo i semi ana tuku. O lo wha wau pea fo iso e ngā leo leo ma le fui mu i lea mata uku. O le tae au nafin tau nu mai le lewa lele i whale olo le tamaitai o le a tau wahai le tau wanga. Mo le sa ilio se la leo Samoa lea e sui tau wā mai Queenslandi Australia. Le tamaitai a Shikaina, Moira, Hatfield, Toala. O nisi sa awai le ta lia o le tau nu mai o le tamaitai le ni. E au fia ile a o ngā le man Malo Baptist School. E sa le longa i savai. Lea o lo whaatina ailo na grandmother. A to ai male ali fai au le kale se baptiso i sa le longa. E le i fia no fono fo ile au wa au fai a onga mal tamaitai pule ya lua man vai krita. O na se tasi o alo ma whanau lo lato au lotu. Ma le aonga lea, ua whai masui le tau wanga o le nei tau sanga. O le au malanga sa malanga whatasi mai ma le lale leo Queenslandi, e au fia ele komiti o le tau wanga le lei Queenslandi Australia. Ma o le tamaitai o Shikaina, o lo o aonga nei le Universite i Queenslandi, i mata upu tau soli ngā tula fono, o ia o le lona tolu o le whanau e toa lima, ma ua se fulu walu nei o na tau sanga. I nisa tala, wata e au leo le a ilo ia o ngā mawanlunga i tono Samoa, e za ili aile siampini o siampini i talonga a Ferretti. O le neifa moe moe wa lewa o na tā pena fo ia o ngā e meise ai, o le autapua i mātua ma ainga. O le kolisi o sangato Iosefu, o ana nafi, le asa tufa i nai o fta alo, mo whanau ua lautongia, e whai masui o le kolisi o sangato Iosefu, i ia su e ngā siampini a kolisi, i te tonu o le atunuu. O le afionga ia au mua mingleng wai, o se tamatu ai o le kolisi, na ia tau a au atu i whanau walatou o futa alo. Whaai loa le tamaita i pule o le isi leo vaenga tele o leo langa o awina o whanau i sangato Iosefu, o ta alonga. Ma e le tau whaai loina le toa tele o alo ma whanau, ua mautu langa le rei ta alonga ma whaanga tama le atunuu, sa fua mai lea i le nei kolisi. Sa maasani lo tātou atunuu na whaai ngoa sangato Iosefu iaso ia, o le King of the Track, ona o le sawa tele o tamata alo sa tau sinio ai. I le sone sa tau vae se Joe le nei tau sanga, le ana tele na man mano ai vaenga e peila o le vaenga la Haiti, pe o lolo ma le mātutua. O lo talo le ainga whai a onga ma le lau mua, i a manuia tau ma whainga le a onga i le sailinga siampini a tai au, o la lātou tōngi ngā fōu. Le ana langolangoina, le ana lolomiina le kampani o le auna, a e nā anga le e kampani malosi. O le sep, i le whaatupeina. E o atu tata po kalame le afia finei mo le whaata inga muli muli le asosia whawha fine. A walo lato wha moe moe atai au. O lau tutu mai whafo le toa tele. A ua te ama mao le taimi na whaatu na ngaina. E te tawana a mata ai le whaata inga.
e fe sili atu la tatou po kalamel mafuaaga o le tuai ae faapea mai le tali o loo pea le maoli o le faletaalo numera tasi le ituana i matou o le gym 1 pea ma le 5 minuti e faapea mai loa le isi faafafine o loo tipi le maoli o le fale le itotogia le pili sa taʻua na o latou oo atu ana nafi e fausia le fata auā le tauvaga pe itaʻi e le ola le moli o lea na saʻili fesoasoani ai loa le asosi ma avatu ai le afi e faaolaʻi le fale atoa na taʻua foʻi ua maeʻa totogi la latou tupe mo le faaaogāina o le fale ae o se faanoanoaga o le oo atu o lea e faaletonu sa o latou fesiligia le sekulati ae faapea mai e lē totogia atua le pili e le komiti o le Pacific Games lea sa o latou faaaogāina i le taimi o taaloga ae na tali ai se tasi o faafafine sa i totonu o le komiti o lea ua maeʻa totogi uma pili o mea sa faaogā na toe uta mai le tavale le au faafiafia atoa e masui o le asosi o faafafine na oo atu e faia le faataʻitaʻiga mo le toe foʻi atu i tai le ofisa autu i le mea sai ai le fale o tinā i aso la o loo tausaʻili atu la le au o le paipa i le matagaluega tonu o loo fitoitonu ma le vavaaia o faletaalo ituana i mato ina ua fesootaʻi atu i nisi o le asosi na taʻua ai ua alu le aso o faituuliga ma lea matagaluega ma ua fiu e vilivili ma oʻi ai e leai se tali ma le tatou tala molimoli o le aso ole ana faamanatu ai le seipua mo le asosi o faafafine e pei ona masani ai a Aukuso o tausaga taʻitasi o lenei tausaga o se aso ua manatua faapitoa ai se iuli Allen alovaai ma lē sa avea ma tausala o Samoa ia mana mea apelu o i laʻua na maliliu le faamaʻi o le kanesa o lenei aso ua faaigoa o le seipua o se aso na afua mai le vaega o le kanesa i taumafaiga e tutū faatasi ai le asosi o faafafine e te atu le nei faamaʻi ogaoga ua avea ai le soifua o le toʻatele sa loaʻia lenei aso e pea ona masani ai le taeao nei le ofisa o le Blue Sky ona sosoo ai lea ma le faalauloaina o le seiina o le pua e tagata uma e tetee atu ai i le kanesa o se faailoga lea e pei ona silafia o le susuga iā se iuli Allen alovaai o se tasi o poutu o le asosi o faafafine ae o se alo foʻi o le atunuu e lē tautu e faailoaina lona sau e ala i lana taleni sa sapi ai Samoa i le tele o taligā malo o le atunuu e tele lona sau mo faafafine o Samoa ae mai se lava i le tulaga o le faaausufiaga i faafafine laiti ina ia taumafai e saʻili le atamai ma taleni ua tuuina mai e le atua ina ia faatamao-aigaina auā nuu aiga ma le ekalesia o tatou tala ia mai le tatou atunuu i Samoa nei ma faletufatasia auā lau mai moa faafofoga mai On the track. Sick with it. Let's go. Aso mama leanganya I love I left you know Kalelo soleana Oh sa
ona mabau ole nei soi fuanga o mai lava lo ti o fai o tela tela Alla tua la ola tua e atile si la fanga Afai ua e mama Inda toni soma And East Coast money like a West Coast money, cause the West Coast money don't stop. Silly mama inga oe iyo vai vai Utele ai famatana isio aina Vai maiolo via tanata ilo le tautala Ai le taitai malama ile mafua anga Ona sai ona mabau Ole ni soi fuanga O mai lava lo oti O fai o tala tamata Banda tua ona ole tua E atile si la fanga Afai ua e mama Inda toni sama Marvele de Yolana, le Antuskanaka, le Aulo, le Tua Vaika Kalma Lomo le Ama, le Sebai Toma, le Pulai do Mangapa, Pai e Polo Kingo, Ubi e Polo Ua, le Pese Vakanaka, le Kua Limua, le Nei Pakamaki was Saupa Aki, le Pese Pelma Aila, the Faiva Papongai, Pamaka Kaulo Ponga, le Amari Omaila, and our Kusolo, Isia Iskanaka, Kakoma Lupakasi, Awamo Sele Linga, Ia Imangia, Kako Koma Faika, Alua ele vai ser minha maraia, é cuculo foi que eu vale tu caio maca, eu é tu caio maca né, a o seu peludo, o mentingue, Ona sai ona mabau Ole nei soi fuanga O mai lava lo oti O fai o tala tamata O Mariana sumara pen huro mal pese mato fiena fa pata se mal sumaya king e mal pese na fa mai o mai lava ia lo woti o fai lava utala tangata ya atamre ya o pese na lesa vai to for tato news na sa fo na to meta mai na pali vai ya ka pena fo malang mai ai o tato Oka group la fo ako yes ako group Professor mo ka Kaluanga e halu ki whakau i awa ese halu. Kaluanga le so pulo mo ka upset ta so ultimately if you feel about lo to mo tato so ta inga ya male suyo le tato MS Rental ina mul fanua le suma ya mama ta rofa mama ya sorry mama le longa tu le lo su fonga le amtanga ya a te fatalo fa tu ne temi talo fa mama Ya malo se fue lo que me pule. Ya, malo se fo mama e a wa mai le aso. Mani fa sta i va tu fuma. Ya, ai ongi malu sabili na ya na a. Ya sa le mate mo fie ta me ya ana. E kwa le ngo ka vale o kelen ka ulia. Mo fa si lo fuma sa le. E ala se tala mai night tu male a me se fo fa to tato MS Rentals ya ma ngal venga fa tino e pe fo masani e male malo la tunu lo auto ba mai tunu mau.
Ia whaftai mo le wawanoa e mo moana mo li whaftai mo le inga le tua o na o lan tau singa fo i so tātou wola ia e mo le whaifa malo i le tātou le tiore lo pei ia a le tūlanga pia na ia le mātou whata wale pia o na sila fia le manu le tua ia e tau tua lawa ni whata wale le luas fu whae tūla so se taimi lawa te malanga mai e mi e tunu o mawa o e mna umia le ni whaia o nanga o tā wale e whaia tongi po rentals ia me fai atu ina sao atu matou nanga i nei whaleolo a ringa te leo matou ofisa i mun whanua o le tūlanga na pia na ia e leo pose lilo na manu le atinu i tua e whao telope i o le whanga solo i e tūlanga pia na i te wila sa moe a matalia le sa i o umo whulanta pena matou whata wale ia ni ta wale ia mona piratou tau foi ia e whapenana wha mama ringa mana tua a se su mai mata au mai mai e sa mai matou ofisa mai whailoa sa e whalongolongo le lopei ia la fa penanto e sina me chela la me tono la tio ia ai te fisili la ma fa ilo e da tulanga fa tai ma lo lava maunga ia fa tai tele lava ni ta wa fiafi e se me pia sa no ai inisio o nanga ese mai tato fata vale wa le ma wal fale enga ia me se fale olo ia fa tai mo lo no ia tulanga ma to fale enga nan ma va le nga te yon ma ko ka wash o le tulanga le o langa i whai ana e fisili mo le sunga i malu o ia o le tasina uso whapenana o onga tu le tulanga o le matou workshop ia mo tulanga whailo le pa o lo saolo i tue nele tua ana i whai ana e fisokai mai nā le matou whale insinia i nai mul whanua le meolo iele matou i ato tawa ia whapena ona matou o onga tu le tulanga ia so whai lana matou o nanga so se meo sa mo e te mawhatia i lau ta wale e wala au matou fitu lo tolu ta sigo lo wha ia me whaila wana mana atu engineer te ina e whaatino rea tūlanga. Ia ole mātou kalapu pe ona e lo pose lilo ni fwoi tū a ana. Ia me whapena ona e isa taimi o lumanai, ona te tala aloa ia le wa tau nule le senga kalapu le nei whatawale le MS Winto. Ia e aloa ia ile pā and restaurant ina i Monfnua. So moni e vei rango fua mai, ia su mai tātou uewa. Ia whapena ona tu ina atu fwoi se. La foi se me alufa sa unia le sunga le puli alvao ma le asma ka fa tole mes ia e fa pe na la va na tato so na popas mai tala mai alfa tai mo no mama a se fai mai tala wa ha to inga ta vale na mo ya to wa to te la to lo su mai ta vale foi le mo lunga ta vale mo lalo mo ben pe na foi piki apu a fa sai me se na o fiona mo fa stili le tulanga ia o ma fai ona ia ma to ben serina nga te foi le o te nei no ye le mato piti apu ia a le lu piti apu lo ye mo te nei ai o se te nei lo to no mount o kan ni fa chavale ia no fa pena le ona fa la do fo ni se tato tava fo ya to nu e le a pe te do ni machine to no tato o kan me ya pani mo fa lo la fa fa malo o te mo a tu lang mo ia ila tau ia e alala i tunu mau pe Amerika New Zealand e pe na foi ma Australia o le ase so ta inga le lei lava so ta me tato MS Rental ia wale poki mai fo la tavale ali tau no mai nei Samoa ia fa tai mo ni tulanga ona te minei o fa pena ona a se to fai le fiona le pule suna ya alvao o fa pena ona ia fo na fa so ni company po ni fa vale o fa pena fa tu ni ma to website ia ona te minei lo malanga o ia mo ni se fa mo ia ai lo ia le ma to i le SMS a ma fo e ta account ia te fai na au mai te pe te mi di sa mai foi le fitu ono wal ni va ia stili mo mo ia po le fitu lua tolu tasi lolo wha mo le fiunga ia le ripule sunga ia luvau. Malo mama ia na foi ele tato Facebook page tato MS Rental. Ia sa lino o fiunga. Ia mama e pe isi si meo o ngalo te ma ua toi na ia ai wha ilo mai te fa ma ai. Ia whaftai no fiunga mtangau o le tulanga pe na ye mo mon mato mo moni tulanga whaftai inisio o le mamanu le tulu. Ina tolo fa pe na fia fai pa anga mani company. Mo fa ma to wasu le vai ma lu puenga o le afa so to finga so tu lango le o nanga ni company o le tau to mali ia o te talo ai o le matua I fa pe na o na mali ile nei foi tu ma ne o nanga ia ai mission ava o mo le to ma to lo fa anga mo ina to uma la ro fia fa ngale MS Carvento ia fa ma to pa anga i tu lango ta val to ipo rento fa e mo le foi na fa ta ni fiafi me te au fai ma foto mo le fiona le puli
ia e momole to ia nga fa tele tato le tio mi se le ofo ale di pole mi stanamo ia ma le sta fa to lo pe e tu sa io le nei fa sala longa io fa pe nana na do ia ni company tele ni so fa fe ngai nga su mai mata au mai mata mai le mata no fio tato ona lo pe ia o le momole to ia nga fa tai mai a tau ini mo fanua mo le to ia nga fa malo ina ofo ya mani tele ani mi ia fiafi i fa fo anga sa mo fa tai Tai tele maunga tātou te whailo I pēr I se teimi o ruma e mo te nei so foia. ya sefo Sefo. Ya. Na le sunga nea maunga ia marina ia le suina le tātou pata vale MS Vento. Ina pe ona fisotai o tia ia wafu siri poti ia wafu ia mantua au nanga nei o le Vento. MS Vento. E ma nei o la tulala ana tu tonua ina I tono le tepo. Tono falelo le tepo la. I tono le Arrival. Ya ila la to visit to umalo tourism. So o to lo E la lona lua me le ofisa turisi. Wanga e laa mai e fafo e kepa lo fa pēr. Te palo I tutamta. E vai atu le poto turisi. La atu lo iai. Umalo le whaito turisi o le poto so atu. MS Rentals. Na o te pole pa fele pa le puking so ta vale pe so ta so ta vale wa ai tau no le mala vale le no la Tato news. Pato live. Ia masio te yo Elizabeth falala toa. Ia le mafuta mai Sydney, Australia. Malo sio o kso ai kele ko ai kolengi. Alo fatu. Ole tanga ngo fa solo aku lo fionga fu ya ba. Per sin mia vo. sorry ya So langa le pe yo na fesiringi ya. Ole alile man so fal wa ya sa talwai. Le na sa ili ai semilis le au. Ia le fa pesa o va inga man mulia I sina le sa ye ma tene le ma tama tai le ia fa mtalanga la ye tu ina mai fa mai ia o le tala tama tai le sa na la ye le po le loa le mala mai le tai le loa ise na la ye fa tasi ma semi le po le ai na la le fale le ai na umalo fa mai le ta ele le lo po fe ka ele por sami po fe no ma fa mai al taile e fa mai la mai taile ai o ka ka fanga la moi ai ke yang ya ba ku la ko fo ya kwasen fo ya tu mai lan taile nga ya ko sa fo ya ai malama e lo taia le fa te ia e lo na wa su e wa ma wa le tala wa sa I o le o mai lo ya o le sa moi o ya sa moi te mai taila le ya le na tau fia mai ma ba le fa le olo ina wala malanga tu e se tu sa mo ia tau fia mai lo no le fa sanga su enga le fa su enga terminate ele tau fia la le wala silina na fai ele tau fia terminate no le fa nga solo su enga se ia maltino ia pe ye se va enga na e ma e a fia ele mai ta ile ai tu langa wa ma foi na le lo se mi le sa ili pe ia ma le fa moi si ainga tal si e mo se tala pele maua foi ia se iloa se whamatalanga foi leo whea le mena iai o le ale mena whai asemi ia o se tala na taimi nei o lo o whatino o le na o la se suenga leo man fui mu ia o le whamatalanga whamai ngā uma o ngai kama e ko lua whamai e la tino la iti la wali al fui mu le vaenga le emergency ia le na o i lalo pisa kama whangai e ka imai e lunga ngongoi lunga e o e kaka ia e nono o la tino mai ina e fatau foi na le ona I le iloa na I tama la se me tupu mai ala ia ai te iwa fa mai o lalo le afu le papai tai ona le whamatalanga le ala fanga lea e so se mea ka fere sami e maua I le afu le ai toa o mai I ia beta iane ia ua matua I o le leile ta ele o le afu I le ai mas le mea na maua ai le se tangata o iai le se mea o maua ai se wha ilonga ia o se mea nali le se mi po ia pela o le tulanga na ma tala tamai na le wai termine sa ilinga o sia foi ai yo le na ngai lo mai na ele o malim ola pa foi sa o ye tala na lu o sisi la veta fea ye mo wai na no ye ka mai ele ai ele o malim mo ye sunga sem no la ele a ola I ele yuta po fer me na ele tino sunga sem ya akal sia ya wa apa fe sa o wa telefon tala mai na fasi ya ale wa sa o tala tamai tai na ya na lu ta ele
ia ale foi ngau su at for samire yesis E Paul fa mtalanga mama tu ole Yoel mai ta ile sala fa ta sin sin. ia ngata ina nam tau pu se fa wa pe su anga leo ia te o vina tu le stala e simila ka ko o fo ia e pa wa me lo ma fo leo ia pe ia la e ka e wa le bule mo wa ipa fe sa tala no e alo mi na tanu se me sami ko fe se me o si me to nga va o le si tatou news le tulaga le nei fafafine le ua faalogatu ai le breaking news na pe ona e faalia mai nei o le tulaga lea e fai se e upu e falogutu soli koe ua fosa o mataua le matao o ona mao matematea mai nei o mateo e alu mai nei o e fai lana faisaʻiga foi le ua foi ia mea fofoaga ae te matio ia aku faapealau ia fai mai fafafine ia teau o lae pe le paua faapea la tala pe ona pe le paua pa pe masani foi le tatou masani ana pe ai ke fokoau lo mulimuli ane o lae kipi le paua e se fai se tala o tulaga lei o makoe ua fo mantua o nofaga nei o nofaga o meo o nofaga le malo e le tauno e le tulaga o le kipi o le paua o meo events me foi o venue foi le faapitoa le malo le kipi ai le paua ale foi na manana o tele vaega i nai fafafine le asosi fafafine totogi atu le tau o nofaga le foi o mana totogi ale la te iloa lava i le ola le paua makoe o matuaofu aso lenei tagata so Ya, sa lei lava o se tulaga foi le ke le meo ke le lagoga e o ai o le ika. Aua foi o le ufa le tonu uma mea o le vanitapena ma Sound Uni. Ia o le mafoaga o le mao yo ona ne siligia po le ane mea ua kalo ai foi ia pe o tulaga na mao yo ona o le representative o le Sambod o le Sambod ia o latou ia e partners ma le safa po le aso se fafafine. Talwai la no le malanga ia le tamaitaʻitaʻi iulu o le Sambod po le Samoa Alliance of Media Practitioner for Development ia le afioga ia lagi poiva Sherelle Jackson o loo malanga foi nisi fontaga o le na lai ona faafesoʻataʻi mai o te alu e sui le Sambod ia o foi se founder member i le Sambod o le mao atu lai la fifinei ona o le na mai pokalame fai nei le faataʻitaʻiga mulimuli rehearsal mo taeao le afiafi o lea o le a faatino i lo le tauvaga saʻilia ai se se faafafine la lelei po se Queen of Thrones la e faaigoa ai le latou pageant ia mo lenei foi tausaga lua fesufuluiva lua felosifulu ia e mateao atu e muamua ua kelo faafafine masagi mai muamua na mai faimai e lē pe le paoa faakuloa oi ia ka lē faakali pokalame ke ua kuai ae faimai mai ia ai o lo faafine tolu e fai mai lo tas faafine mai ele o pese pa fa ngale o pele IPC fa mai da kipi fa buia fa ka ese foi fa mai oi ka ese foi fa pala la kala la kai me la ngale te fia to pe mela tato show le ia fa mai o le ngama ko fa ngale skula ki o lo foi lan ma kwa ya lu le a ko typewriter le o faafine kai mi Pero ma tofa tuna le skula tia fa mai skula ki ya mako. Fa mai o le kongi a ku Pacific Games ya le pin. O le timing fa nga ita along al Pacifica. Ya. A fa o so me lo fa fine le e tono committee Pacific Games fa mai ele ai uma nga ba ko uma pilio me uma na ton. Ya na fo e lo Pacific Games ya ele ise me na tu ia ai nei ia le o no fola avatu tatu pokalami ia email mai loa ia se tasi o fafafine foi o lo itono le lau a fono fafafine le safa ia le sunga ia vai toa toi rupi ia mafa pe mai ia o le makwa ifa ngoa o ka safa ngoanga o na walu le aso fai tulinga le winga tulinga vili aku i la mai ngai eva ia facilities ia sport facilities ia itona mato ile kali mai vili il Pacific Games e se kali ia a komwa ia ana fa pe Italia tu mo to no se fa mtanga pa na fo po ai e fita ton mi tu sala fa mtanga le fa mai e vai to ia o mea ta por kikian a fa urunga nei fai ale nei wa fa ina o lona leanga mo wa uma na tongi le pili fa fine a le fai le show la wa uma na tongi uma fa nga ina le fale le ai wana na filen fai mai nei fa fine na o tu ai fa sia le fata po le stage e fai le tauanga e la pe le fale o lo fa fine so me le afi
la tu o atu le stona lona winga wale fa tau uina tai au le show a fafafini po le tau banga a le atu o atu le stona se taimi lai au mai e fafafini lunga so ta inga ia mala fa salau po tata tunu fa se silanga o le tolo ina o le show ona wa fo angalana o le tulanga wa tolo show ai faia i faia i no fa e o mai lo fo ila e au langa sui no fa ai faia e o mai lo fo wa le o ma kwa le ma kwa fa le tunu uma tangata i ma to istangata pisi le stona ya le sa fa ka ula ko tike i le spraile ya o le lo nei la me la fa le lo la pe o la stona i pe o pe le ai pe tu e un tipo to e kenso foi tike tangata in fa ta ula to le stulanga leanga ona le na tu ana i le aso se fafafini ona pe la stona i le popu pu wa e tu ila sa io o pe o le tulanga na ia ai o le tulanga la le lawa ye e sa o ia fu ia ba tele wa tele fo o tato ai nga matanga tau le na fa tau tickets e fai poi ponga o ai la stona ma fa moi nga fa ina io le fa ina uma tu ai talu ai o le o pulenga o le tasia tala fai tulanga le pule ina le afo le mena la una fa tangi fa fine tongi mai ba velo le tu le ko ele fa olang moli Sara ele Peter Mori e pe milio Fua ele pa fainga tongi ma tu ale pidi a foi a fer pidi pe lua fe la no le tongi ele pidi ele tu pele na matu nei fa fini ya ama sa ele pidi kre go ele pidi pe se fulu a fer pidi fua na fainga tau na tongi ele pidi a se fa wa ya le tu ya la ale sina so ni sula tu ma tai pe ele so tai au ya por tu ranga e po fer me ave ya ele show na fa fini kalo fai Salo tayo for ele amo mais fam talanga fa urunga ye a misal ba ngale e ba ia sport facilities ia ata to tunu itona mato ia pola sa ini ang almo mo fa lo fa pe ia fa ina itangata ol me leanganda o le fa ina o le so se fa fini na foi ka sa ide kun la ko kupe alo lo fa mai fa fini fa la to show ia le pe e fe mo wa ila to mais isi ta mai si head of departments le wa fa ngai nei tata ya te tala fatu la to ma futa mai ai fei Shirley ya pena foi se lia ya ma vanga uma ma futa mai si niva tai da ma futa mai la to uma ma futa mai mo tato YouTube ya o le tato champion of champion ala na u fi wa na mai ni fi wa sa mata me ya o sa ta alo me champion of champion ya o stanga sa ma lu si teni no ofereti ya sola ele che mi ne fa penire fe mo so sa me sa champion wa le ko vaya o ele sa ke le hi posenjo ya so ya sa mo ya o me foi o so sa mo certificate foi le mo ma tu to pe ya so sa le ngi ai o pe fo ne ve te mi pu lo fa ya ai o le champion of champion ya ele me ko mo le povo ele ma fa tu uma tai au ya o tu uma sa eu que amaka lusa lá eu ma ko ele ola ma tu sabat na no tu mo mo na lusa lá eu ola ya ba no uma le sabat ya vou ma ploma tu ma misko ingale o tuala ya tuala I think tuala la ya yo tuala sama sing fo vai tu sa fo vai tuala lo mi volele o mi ese me volele o se crampe que o se wo ningi se wo force que malo le fango le la limo fango nga ko ngo pese vaselini ya la ko mo lo ya mo ko ya mo o ke mga kuha so St. Joseph ma toto sanga fa mo la le king of the track o nga ole makua ya kilo ai mai salary lei ke kilo ngai kama poka ai kama ki mea uli fo ngai ka mo e America i le tima senjo kai minga le saulo ma le wo ai le wo pe wa ka ngia mai ale ngoinga ya ma sala ma no ba tu o pe senjo sa ele suinga al fo se bagbe ya ya ma tu asola ya ngai o ma fo ile lo e fa ka ya fa sanga ku kam kiki e ko yo so ku bo mao du male su o ma ko le fa sanga ku e fa ka wa opu e 1 2 3 pum o solo e pa mai lo a si ke vai la so fa sanga le ya ma ku le ya fa ka ya ono le techniques vole la so e sa o le ya sala la fu ya ba
Aso awa ona lo fana tama tolua. Maka o iloinga e maka I fa maka upule sen jol fa ingole. Techniques nga yo la kapi o fa pe oka. Ano o le onga me umana pe ayol me na le ai auta alo le onga I te vai te mi ya ai le la o titilo le tufa nga ofuna mulinga fo ia Jersey presentation al mansa moi il fainga malo au mua ming leng mai ya ma e se le o le lango le sap ya wai pe o le se me le va ia te mini tato wa unga o le kakala mai o se va track shoes o le si ya umanga mo le si sa kakala mai mo le o le si le ka mo ai lalo o ke vai ko le ta mo e lalo ya o fes no bofo ya mantol le balu lima balu ono isa mo e mako sa mako ka mo e track shoes o ke fo we na vete no ka mo track shoes maka mai ala ke vai fa sa fo ka fa sa mo e le isa vai ala ke vai ku lunga TV ke mena TV tasi mo vai ku live inga mai ala foot ya lalo vai so ya na sa le ya ma to la di fu ya ma ko ia le ka po ya fa ia la pe la le mea la nga le ke fa ia ku le nga lo ia ke ni me ka no filet sai au ke ro la ma o singa ko wa ka ma ngai ya ga ya o le in Champ of Champs ya ha o fa lo pe ka fa ia ka ba wai pe ya o le ya le TV1 fa sa la wina ta to ta no Salo ke o ko le o tia so ato ai ta na e re ngatel po mai video vo le lo lunga nei me la ke vo le man twele pe na live lunga la ka val TV e ngai me vo le po tanga tu mo ma pi pe na ma salo la o so ato ai o e mo ma video foi ma twele ko o le fuka ko maka le si champion of champion talo na fiota usanga ya o se me vo ila fi ai la nganga man ma fa o le wutu o le ala vai le yo o me ala a le tu ale ko mo mai ala vanua e mata champion of champion a onga e ke lo ai ke awa le lo sa vai no mala tu so sanga no matu ni ya le na e me ma no masoi ale sto lo ngai ya ko li so samo te lo pe samo le tu a onga I champion of champion si uso na va me se yuli te se fa tanga to lo ta to tino ia e no fa fianga o ia na te me ta pena nga va fianga vo ia wa tani nga ma lo ta to tino ese la le layer na fa fini fa fini a ka fa lang pe ma ni fa fini mo na le na talent pe ia o le to mai se yuli ma na ta mai sa fa ngale lan tale ni o nai mo sa mo ia na la le to fa tasio o fafifianga matulong papena wa talanga tarong ia I may say for ia ole fontanga seats na ia matato South Pacific Games ile alo fi malfitu o ina le na amata ntitilo sama wa ai nge ku pakasinga e sei ma na ia na momo li ku mai ke enki malaka mai kuinga aulonga na ia ole fainga ole fafifianga combine ma pese ma kwa manga ia pesa ia ni ia ole cancer le wa avea so fo se yuli le ala na ma fu ai le fam pe le o le pink toba ia ka ko le associate cancer ia ai pe o le se pua ia le associate fa fini ia avea le pua o le fa ilonga o le si u mo tato tunu te e atu fa mai cancer ia le cancer pe o se fa mai fe le pe o se mia vo le ke o so mai e tanga tai le ula ai te o cancer e foi ele coinha cancer o que ele coinha cancer le cancer por mai cancer o coco ele o sistema tas ele o sistema na mai e a fofo fa mai le cancer o sistema mi lava ia ona pe o le winga o le seipua ia ma tu la e te atu il fa mai cancer pui tato mai me ia o no mau il cancer tai pe la fa mai o fui ava o le tapa tu lang fa pena ia o le tau ma fa me ai le tau so ona ai ia I may say for ia o le tele lava o nei mau mea ai ese o mai nei vai tau au mai fale o loa ma company ia e tatu tele o lopo a mea lo fausia mai ai isi me ma wal tanga tele kensa me lo mo pelo ia ma me lo fai kakala e mo e fai tanga tele kensa me na lua ia lo toleanga ia vai o toto la me mo e kensa na te lo ata na le to ai nga cancer na cancer le soul so lo wanganga ma tu lo alu me le toto
ia nala le inga o solo lo le toto ia le kensanga o le meanga o le loto pefua o le se ame se o fia ai ku sai ame le le o kensa i fo me le anga maina ma fa fonga tatu o le se me o le kensa lo tangata pisi wake up call na ia ko tanga fo le so na halu no langa fo le ma fo fa le tua so na fai no langa ai kensa lo ke yo ba ko kensa na tangata ia va ai le sa u dinga le nganga na tangata ta pena ai e whenua e ngolona matai. E pe o lisi mena se tu le leina o le kensa ia ua ia. O le tāpena i o tangata le sa so na whailo na lon soifua. E sauni ai la whilo inga male tua. Wa mo tino ana tangata e sau le o la whawau. Wala o tāpena lan malanga. Mano. Ia. Sa ulo lawan na fina ngalo a. Lo wana manatu ia i tūlanga ia. Au tele mana au kere fia kensa. Au la. Le ai masai kua ki whaalele ia le kensa. Lea ngau. Kasi o ke le whamasino ina tangata le malona winga mani mena whai ai o le cancer ia e on tato pui mai nei mai mau tato le whamai ia ia mani tato tamuli muli na o whalonga mai o le e pua misi o kua ngalo le whale tamuli muli na le tato le usmuli muli na le na o le Miss Queensland ia o le tele lo pe fai sa vai tato misa mo pe fai nei pe fai nei pon fia iai foi la tato misa mo na mo mawina ma peste mo mo le la iai foi misa mo na fai mato mis o New Zealand o ke iai ia maka ai foi ia talu lava na le usta ia mato mis New Zealand le tulanga foi le sa wa ia ava le na sa wa ia te vole usta ia le alu o Miss Pacific for ai le pale ai alu Miss World talu mai na mo le toi malo se Miss New Zealand o iona o le vavaia famasino faasala o toutou le usta'i o le mea na fai atu fai ia afaila o le tamaita'i le aulelei ma e agava'a le Miss Samoa alu e tauvā mai Australia peke sa e kauvā i Samoa kauvā o ila o e tauvā mai New Zealand la matua le na le New Zealand tulaga na le usta'i ai le mea aso finagalo na tulaga e pule lava e staff ne la unisa ese foi vala awina o tangata ia tolu fa nata i ona tilo ia wa ai ai le tulanga foi le o la langi se metele ia wanga lo ia te ia mata i lo ainga pero ai o Pasifika Samoa o Pasifika ia ai sa take ese tine opportunity wa ia mawa wa mawa le avanoa ele o se mele anga foi la foi le mo le fa o lo tawina malila ai ese step ai tu mai nga fa ma fo nga ia man langon ol Samoa na vai man tanga Pasifika sa tawa na fa mo i o tato no toi fali ia ona fa to mtala to ile ana fa tanga lava ele commit tanga lava ele commit Pacific Pacific Island na le Miss Pacific Island ia tulanga le fa tanga lava ona na alu ia wa ai tawa ia ele o se melanga fo na aba to Pasifika le na mana ia lan tama fainga na ma le tam fainga ia ai wole alu ai fo ile Nepal ia ma pe wa ia le fa tanga ina le pe wa fa tanga le ilona tofi o me fa na ma fo ai ona fa le tonu fo tato misa mo ta vanga Pasifika ia ma ka fainga vai fa msino e wole ve ese misa Miss Pacifica ile wa na uma lo Miss New Zealand na nasa misa mo le ko ia se Miss New Zealand te misa mo e la ka sa o ma terminei ia o ke le lola tato misa mo pe ma lo Miss Pacifica pe le ele ko ma lo fo ia o tulanga ia antele pe America Samoa na so mai ai ia ai longa ia se tulanga fa pena ile fa atino ina o le tute o fa masino ia me to tato la mana mana tuna tunga na okay pi ia common sense fa mana per common sense me fa pe o e fi la to pe va ma tu fono lo committee me uma awa nei to fa Miss Pacifica Samoa vai le sau e va pena foi il va ngale committee al Miss Samoa nei awa nei to fa Miss Samoa se Miss New Zealand e le ka ma fa ia vai le ustai e pio nei mia ngai ko ku ngai mia fa e mia fa le ngai se vai na ia a te lo sa ia to se fo ia mai le o tu le metal te mi wa le o su fa mi o te le tu la va le ko su mi ta le tu la va fa le va singa
ma wala le lo so pa o ta programme o fai lo si ona ma nei o ni usina pe na fonga ina mai ta te mena ya masala tu ya mai na ya fa ma vai tu foi pa se up mul ma programme te fa ma lo pei ya ma tu fa ma tu ya programme foi mo mai se programme te ya tu ia o le wa mai se tai au fai lo le programme te wina Awale ngana tu ala so tai au ya la mafuta tu foi ma ya mai na pe pe ro fle tu ya uri atu lo so fu ma so lo vai i ta programme o tai au ma luia ma lo pei te mena ya la tu ya mai na ya po harpe ke o fe se kalo te mai tai ya fa mai programme ya te le do la tu ya le no le ya ti o te tele la mo le manoa ma tai fo i la o fianga fui ava ia aele i fa ma vai atu tatu programme e tu sa nei fia fio mene ia ona fai loa i tatu tunu o wa fo lo tu sa fia ia tatu company o lo la no so mai ia o lo ma fai ona au ona atu ia sa moa i le tele o aso o le vai aso fai ona e anga ia i pe fai o le te fia maua se so swani a ko group fix ko Samoa Wilex Samoa MS Rentals o le Motonga complex Cafe Laterano, Skyview Villas, Mantawai Avenue, o le SAP, ia o le Beavis Boutique, Samoa Tourism Authority, o le EPC, ia Mantato Wailima Breweries. Awane ngalo, ia e pe ona tau laulawina foi le whiwhinei, ia kampanina le MS Rentals ana whaapitoa, ia mo tato te wila. E mai a te maa wane ma fui awa whaftai tele ad ma futa mai, ia nisi na whatever on fifa fonga mai se pese, ia awa on wha ma o te tume o ma foi e pe ona ia tato tau mangal tato po kalame, ia fifte tasi ma was fa pongo le nei po kalame la so tai au pe pule lo fa le tu mo le tu lo tu so fua ma so ma ola vai vai tatu tau dia las freely o le fai unga o le nei vai yaso ia lo fte le atu ia ma ta oli ia kilani misa yuta ma fta mai america le temne ia ma le sunga ia si o la to mo na ainga o lo ma fta mai ma lo peleka fa tai ma fta mai le nei fiafi le tatu po kalame tatu filo e ia tai au e mo temne so foi Mo ba te pese Pacific la pe man la te pese la mai te lia la tangi ya man via tene ta fia fi to fa se fo.
Wala mo pinag